l'air en trau. Hag en affaire sesdek, ben a fin zo diunet blo chou tregon, c'est tout, hein, mais penketa hag a tau quand lo var l'air, puis on est kebekaet korf kemener, bizo a tout en affaire kemener, a zo var bilik, hein, c'est de ce que voit mon palar. C'est mais meus gret renap deus peta a oa digouet gant kemener, peta an diaoul oa digouet a kemener. C'est voe meur a drad avel meur a zoaret avel an traoù hag hon da gont a andrai d'or pelar. C'est piou va per kemener. A per kemener a vo en den a vo chom ba landerne, yon oa mahador kwat. Mahador pren evit lardor kentor ta l'arrêté, kwat evit gwerz a rai kalz evit ar meng glechou glaou e bro gembre e bro breizveur. Evit a bewa bagou vont no tont da landernet hag a sama a c'hoat, a oa troc'het amañ e pen ar bet, hag e voe gwerzet duon hag e mem stra e por sant brie. Et yon o marc'hador bras a verze en diavez deus arvro. Setu yon oa negociant kiz voe laret, hag per kemener voa deut d'ave pinvidik par la brezel, peogwir per kemener noa bet oa chomet d'amañ, peogwir oa deja kouz war kouz pen da ugen vloaz, oa chomet amañ hag i labour evit an arme a oa kaout kwat evit gwerzhat an arme evit an trancheoù. Peogwir c'hwar bas an tranche e norzh da varez ae, ranker kaout peulioù kwat modal ar pri a tout a zisket. Setu yon eus graet ar an bras o verz a kwat an arme hag ar an bras o c'hoar o verz a kwat an amerikanet pa gint deuet ba pontanezen, peogwir ba pontanezen tout an traoù e kwat, tout an teier a tout a graet e kwat. Setu yon voe penvidik an oa sait ur mel kli e landerne hag an traoù ya e plen gantañ ouzhpenn blaiz d'un antekan-ugent e be an dvet kuzulier general a kuzulier meur e sizun. Setu, mon a re an traoù plen gantañ, yon oa pev ar bloaz a da ugent e ar bloaz estriv ar ugent hag yei matre gantañ. Guillaume Seznek a voe ie marc'hador, me marc'hador a bep seurt, yon oa gant tammig 1000 vicher en a-raok hag ar bloaz estriv ar ugent yon voe staliet ba Montroulez. Ba Montroulez e noa un ti gwelarez grande manufacture de sabots en tout genre et scieries mécaniques. L'arrêté troch a rae kwat, yon noa trizek den o labour vitan, vit mont da droch a kwat reai, hag tout an rae voe digaset baz an deskinez, hag yon verze an drahe, hag goudeze, yon rae sabot, boutou kwat, voen ket redon, mais boutou kwat. C'est padal, Seznek yei fall an traoù gantañ. Peogwir Seznek a klaske ober a ferioù deus tout, yon a prenet ur bern traoù bar stokou amerikan, hag Seznek a oa brenne ur bern traoù, me vouik a mod ret a verz an eus, hag setu yon a gleou partout. Setu voe ket yar-yart hag ver arc'hant a pesan. Me evel just yon labourat bar c'hoat, kemener o labourat bar c'hoat, e ben an daou o doa kejet assemblez, peogwir voen o daou war an mem eus tachet. Setu an daou oa deut d'ave kamar bras, met pas bras e penketa, ober refen aferioù, un tammig assemblez pas kalz, me drestol in a lare nik zo vont d'ober aferioù assemblez, met pas war a c'hoat. Ils ont d'ober aferioù war an o toioù, a c'hirid redan. Hag an istor-se a gommoz ma lechneven. Peogwir a c'hadiak a velez ae, a zoti le verge amañ e rud Lambarn e d'ar mar-se e lechneven. Hag ve gwelet un auto dija kaer, met un auto kozh-war. Talade un auto tont deus ar stokou amerikan par ar brezel. Talade un auto digouet amañ ar blaiz triwer. Talade e blaiz triw ar ugent zo dija pep ploaso. Hag d'ar mar-se an autoioù a yei war kalz. Setu dija oa un auto de collection, zo moin da l'ar an dra.
Mais juste à rock, il y a fait une cuite de Baris en Dau, c'est-tu que mener au prena dans le verge, amant et les Schneven, Hadiak, et vite, Pemzek 1000 lure. C'est-tu à Baperen, l'air et vous discoise d'André, entre M. Kemener, négociant Landerneau, et M. Leverge, binotier à l'Esnevin, a été conduit ce qui suit. M. Leverge vend à M. Kemener une voiture Cadillac, essayez ce jour, hein, et voilà, bon, c'est donc 12 000 francs, sais-tu. C'est-tu à Cadillac, c'est à deux Cadillac à Boué, et à Cadillac à Yei de Paris, Gan Andau. C'est-tu prenara hadiak aga dar pevar war nugen a vich me, c'est-tu an daouze no vont da baris gant a hadiak, per kemener a zo an iniz o var an tudeu, hag gant ar zonj ober an afer e Paris, hag ervez a re o deus klev e koz an drahe, e voe sanset gwerza prena kadiak a jome amman koste a Pénarbet, partout et en France, hag gwerzane da Russet. Alors, à Russet, tu vois, la marissée, vous voyez un 10 par bras, bah, Russie, puis Lénine a tout arrêté, on va heureuse d'une, mais Lénine, vous voyez, au point de la marche, c'était Lénine, vous voyez, un autobrau, vite, c'était, il vous intéresse 107 gants, prena Cadillac, à Wachome Valley en Amérique. C'est-tu un daou vont da Baris, kemener o vont gant an tren da Roazhon, hag sezdek o kemer noto, hag o trapa kemener bar Roazhon, se oa d'ar pevar war nugen, c'est-tu kemener gant an tren eus bet kuit bet, mais sezdek bet diesor gant a Cadillac, puis a Cadillac oa breng un tomik, hag c'est-tu o deus bet poan da vont da Roazhon. Si un digouet deus neus da Roazhon, et zibi assemblez, et da pourmen barz, allez, bichelar d'or voest noz, vraiment, voilà, kemen a daouzen, daougen vloa da marissé, a yei da haloupet, et galoupom, c'est tu tout. C'est tu, an daou var l'er, digouet bar Roazhon, a ya da baris gant an RN12, c'est zo an tret, c'est-tu au vont kuit da baris, c'est o vigouel d'or, hag ruvel war an tudio, oudan a la queue des Yvelines, ils ont davel an drai du stu. D'arrede, ils ont tos digouet va Paris. Ar vech diver zo in bet gwelet o daou assemblez, yo barz an ostalidi vel ar ae zo an dvet le plat d'étain. Ae voin o tibi d'ar pem war nugen deus noz, o tibi assemblez. A sanset, ervez a reiz o bet goul gate, e voe ber tre an daou. Voe an daou voe nem chikanik. Voin ket a du, pegur an auto neus bet poan da vont varok, neus a route zo krevet beurvech, an auto ye kemat endro, setu kemener va 1000 chalet, peg a sanset o doa emgaf an devaler e Paris, hag voin ket digouet ba parj neu a padal sanset ervez ar mod, a Cadillac da marisse yei da 50 km an neu. Setu sanset e voin dave digouet di bopelzo e Paris, hag voin ato baz oudan, alors bled bihan, ger vihan e koste Paris, c'est-tu un vech diver in bet gwelet, yo barz an ostalidi, hag oudeze, barz an tigar, e oudan, l'er e deut gant an auto, hag penoz kemener zo bet lezet ahe, hag sezdek zo e kudian. Hag ervez peus kontet sezdek, kemener, aniche kemer an tren da vant da Baris, hag sezdek yon, aniche kendalre gant an auto, an daou o doa nim velet da Paris. Setu, gwelarez l'er zo ar nij bihan a vech se zo l'er pella, l'er ebe sezdek, la rede, ar zo an dvet, la queue les Yvelines, peus gwelaret peus en e voe. Hag sezdek neus gret anterdro, a neket betek Paris. Perak, den bet gomprennere, perak neket betek Paris, ma fin bon gisema. Hag yo a gonte neue, kemener zo et da Paris gant tren, hag di, meus ket kel koz eus outan.
Voilà, c'est en histoire tranquille. Et juste la police, le rend good meilleur, Sesdek, also destroy der guerre, der Sul, 6 war nugen a visme, deus ruidet pas d'an nos hag digouet da mitten bargir. Voilà, c'est en histoire. Kemener den bevel oignon ken hag a penaos Sesdek zo deut tranquil bargir.